Actualment ni llegeixo ni escric. Per tant, com que aquestes festes he tingut família francesa a casa, se m'acut dir un verset en francès de quan era molt jovenet. Aquest petit verset el dedico als joves que tenim aquí i també als que venen de fora i que hem d'acollir. El verset diu: le pouce, le premier des 5 doigts de la main, dit au second: ah, que je fais. L'index dit: nous n'avons pas de pain. Le majeur du songeur dit: comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Comment on pourra écrire l'annulaire? L'auriculaire, les plus petites, les plus sensés aussi leur dit: qui travaille, vit. Això ho vaig estudiar amb el mètode Perrier per aprendre la langue francesa quan era jovenet. Merci beaucoup. Toujours la